Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyukuru kemeraja napunai atanna Allah taala. Ia angkai alik kesempatan untuk pasilinar ngi bakasiwinge lori pong Allah taala. Naya kia hakikat naya sange bakasiwing sitongan lokui atah. Cuma iru ya sange ibadah. Narekomelo ilai kaji dua telu penjelasan atau pandite berdasarkan dalile makada tungka pakaswian angkena surok pong Allah Ta'ala lori atanna tanya pas surok bawang nanya kia angka dampak nari lalenna atutunganna yang paling utama adalah kehidupan akhirat. Tapi situnganna angka ilolong rilalanna atutungan linota. Magai iro pong Allah Ta'ala naisang aga nabutuhkan atanna. Naisato makada keadaan na tasi dia tahu itu tidak pernah mutlak to lima nyamang. Narima ko na naro iya ro pakasiyeng na paturungi pong Allah Ta'ala lori umma na nabita terkhusus kita situngan na angkay manjaji sikdi lalang sarekom menginaya ro tawe manyamang irilalan na atutungan linona. Nayakia angka cek dek masala biasa ilolong rilalan na pakasiyeng na sabak kadangkala tasidi ibadah manjaji beban. Padai makadaya rupa surongi angkai mancaji istilahnya kau tahu pandrita ta makadaya rupa suron na pong Allah Ta'ala madari yang gai makada papan rasa-rasa. Istilahnya kau melo male bahasa kasaran ya ko bahasa lusuk na makada dianggap sebagai beban. Angka tahu pandrita witat bahasakan ni makada kewajiban dianggap sebagai perintah yang memberatkan. Nasabak magai termasuk nasampajangi. Mereka tahu makada, nasosoje tu jamah kalima sampaja perlu. Jika tanya tahu
maringan ngatin na pasilinarang ngero sampajang ngero agak berat. Nareko pak kita tahu kutuh. Enggak makiro. Tapi ternyata sinin na pakaswiyang na sorongnya po Allah Ta'ala angka pasabaran na maringang. Nomor sidi tepak. Ya ko makanja itapak na tayo iya metodo kedongi. Nangiyaro ya sang tepak deno ko salangang ilalan na nonroy. Betongan na ya ko makadaki salang. Belum tentu tahu matepak. Iya ro tahu matepak angka mo pa yasena. Makanya tingkatan agama ta Islam, iman dan ihsan. Ya ko makada Islam berarti asal langang. Ya sange asal langang 5 syaratna. Sahada ini baca na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yakuini tawiyatu sallang. Yana tu ampai syaratna sallangange sahada. Apa iya tu nang katau makada melo ipasallang kapere 50 tahun na melo tama sallang. Iya itu kewajiban tetap iya tu isuruh masahada. Dia langsung sampajang sahada jolo. Nasaba iya ro sahada pengakuan iya ro sampajange tama ni pangkaukan. Oke. Jadi angka tu tau nangga na sallang tapi dia na sampajang. Iya na mancaji perdebatan nih. Angka tau pandrita makadah. Ia nangka salat dena sampajan nasaba nangga isampajang dena waji kapere. Sisa piu pakolingan. Jadi ya ko angka tau nasang yale na salang pura masahada. Tapi dena sampajang. Alasanna dena sampajang nasaba nangga isampajang dena waji. Berarti tanya perintah puang. Iya na royasang kapere. Magina kapere nasaba dena yakini kewajibangna kedudukanna sampajange tapi nareko angka salang na dena sampajang nasaba makutumi si salah nyo na iya pamulange de mematona enggak iwaji tapi iya nak kedua nangga mo waji makututomiha nasa nalai repah keke betul na madari makoro makadai tau pandrita papikir jolo iya nangka tau dena sampajang nangga mui sampajange waji makututomiha pase iya tu iya sange to pase orang pasik salam madosa lopo iya ternyata kapere iya terbedakan ya ternyata kapere to pase mi iya sange to pase salam madosa lopo agak alasan nah apa angka jio ko hadesa makada iya bedakan kapere si bahasa lang sampajang kan ko al farqu bainal muslim wal kafir as-shalah jadi palawangan na kapere si bawa salenge sampajang mi betongan na yakotomelo mala kasimpula bahasa sederhana makada ina yana ka tau dena sampajang kapere pura na bahas tau pandrita ini yaro dalile matoro na katani lau cuku-cuku kiro alasanna iman tasyafi si bawa alena pangurutta Abu Hanifah angka tau pandrita makada iya ko angka tau dena sampajang na makada ko kapere berarti ya ko melo imas sampajang mesti mas sahada pe mang tanawanawai gare jadi ya ko angka tau dena sampajang na iya ro tau dena sampajang ka makutumi Ari kamarepai natak ko din na jama. Ya ko din na jama sampajange ta pamakadaki kapere ya tawe berarti ya tu tawe na melo mas sampajang mesti masahada iyolo. Apa kapere ini? Itu dengar. Tapi ang kataw pandrita makada to pase mi berarti ako to pase isuro mi toba na masampajang. Ini negara namanawai ni. Aja na jo to mabela mala dalele makada akala tau pandrita kapura ni bicara. Ya kung kabali bolata taruntu na dia na sampajang. Meki makada kapere ro. Tapi pekko ni romato ko tako aja na sampajang bicara to. Dia na sampajang. Maka ko to makada na kapere. Na iya ko kapere tu dia na kan dia tu na sigaro si basalangangi. Iya ko mate.
Nate tu nabi te pasidap pe kapere si bawa salang ni. Epeko ni. Iya na nampai dia na magampang ipodate kapere kung kataw dia na sampajang. Maka daga pe maknana ya ron nakada agama palawangan na salang si bawa kapere sampajami berarti ko dia na jami kapere. Angka ko dalelewe makada la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Ya ko musukuruki la in syakartum kana kalima ako capa na to wala in kafartum tapi nareko angka ko kufuri kapere ro. Jadi ternyata namanya tu tahu seke pak kapere to. Apa maka de wala in kafartum nareko angka dalle natako mututui apa ia sange kafir kafara matutu yaitu ampai maka da kaperbuk ya roboeng kapakodi na ya naro tutu jadi ya tu sitongan nakapere natutupi anu tujue ya naro yasa jadi kasampayange parenta malebang deceng ya kodena jamai tatutu ya tu. Ayan naron yasa kapere. Jadi angka tu kapere kafir karena menutupi kebaikan, angka tu kafir mutlak. Ayan naron nampai dena tu barani tafsirkannya Qur'annya, tafsirkannya hak desa narekode na tau mapahar di sesena dalele. Ya pumega makokoy hak desa mina baca na dena kana sikolangi tapanak na napakalu nyo kota na nasa kapere mana ngi? Kapere mana? Yan namanya makokohe tapi dito gago ko rapang mudah sekali jadi upah lempuran nia jadi ya kong tahu maka da jadi upah pahang kijo maka da iya ko bahasa umumnya sange kapere inayanan kata tongko ya sange deceng kapere itu bahasa na to secara bahasa ang kata lobo tinggi malabe panapatamo kiyawana jilba na kapere itu ya tuh apa natutu ibe pa na dia napita kan kaper itu sih teman ko bahasa sederhana na itu sinina nu tatutu itu tapi anu deceng tapi ya kono masalah na subuh dia na mereka iya mi ko deceng lah itu dia na wadi tu lah itu ya sange deceng ndak boleh disembunyikan iya na tu ampai kapere na saje maka da tuju je na bita tongan na bawa tongan iya tapi ya miro denu le tarimai maka na maje nang ka Muhammad musuruh ya ro denu le tarimai makiro jadi upapahangi ki jolo aja tu magampang mapakapere kabali bola tetap pecede-cede kapere wae aja pak mawata tu iya tu maka da kapere de na sampaja tepak makai gai runtuk ko kamput teh aja na tolo bali kamput ko kamput ta maka galak mapuasa ko ramalangi na de na kana sampaja Mayagay runtuk. Woi galak pa mapuasa. Tapi dia nang kan runtuk kada. Angka kami masampaja Juma pinangka. Mak Juma matoy. Nanya ko din sampaja perlu napa makadalo mak Juma peko ni. Ya rodena sampaja perlu makadaki kapere. Berarti na melo mak Juma suruh si pasahada si pemang. Itira gina ya na ro tau pandite makadade tau pase mi. Ya sange tau pase salam madosa lopo. Nareko nangga mui waji na sabak kutum. Yo poko nangga me mamui waji na makutumi mako mero to pase ya na melo na ito bako ya na tu nang kayasang sola ano sana sampajang patola kesa sampajang patola qada laba ni wattunna subuh misalnya begini dia tu sampajang subuh asara retune asara dia betul sampajang subuh maka dapat koniro iya ro sampajange wadin na jam na surong gamay aja mo palobangi tapi tanyana wattu na yung jamay aja tatajange maka da subuh pasiu jame pa subuh pura labaran o kopi subuh tolay ako mati jadi maka da itaw pandrita papiki ina iya mo ngerangi sampajange atau mo tungka mo salay kamado salop ko tolay wi peko cara na tolay asampajak ko ya koloro ima sampaja subuh kok lapor imah kada kabaan kaya sa kadaan tanewat tunah itu aja tak kada adaan apa makanya itu malaikat ekon raja asubu na loro nih
Kayak gitu dah. Jadi usolli farda salati subuh rakaatain mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala. Wakatai masam paja subuh don rakaat mengolok ko baitullah itaniana wattunna karena po Allah taala. Toh? Iya narota jamai di biasa rodeta sampaja. Angka na tu pendapat maka siaga ikan na sampaja demu jamai tolai manang. Man rasa niya. Apa mulai kalolo de na sampaja ka manapon na apa mas sampaja. 30 ito de na sampaja tolai ni 30 tahun. Engkaro ite pendapat atau pandite kapikina niya to. Apa de na mungkin de berbeda pendapat aku pikir Pak Henry meloloh na puang Allah taala maka dah walizalika halakahum maka mematokuri pancaji de musik dipahang. Ini melo ka nasa puang Allah taala paci di na pendapat pada mana ngotak na ataku boleh tapi de na yero wakilori. Jadi nang katau makilori ko masigi maka da cidi siru pada pendapat ia na tutau tantangi puang Allah taala. Jadi mega tuh tapi masalah pikir nasa bayar sange pikir pahang pada sama libu ulue pada sa ubange tapi dia na pada sele na pikirannya ina tu nak guru tak kalisi dendre ya ko makara ka nasang iya de pawandre katau makara maliwasa nga harus tase ang katau makara maso meron na den andre ite pada de na pada ko makara ka iya de pawandre ka makara maliwasa nga tase ro de panandre maka dia rasa amas somia tu nak dia panandre dan dua di pendapat dan apa cik di pau mak pagewan itu teh ko makada ke kana cocok tanai bitau makada maka memang ide muandre maka dia matu jadi si dia tu nawat dingi di malah kesimpulan makwani ro tau pandre teh na rek mak baca hadis ai mak baca ayat na takko angka perbedaan pendapat dia na pasalai maka do makui ro bate na pahang nak guru mana ya tu tahu namega na pahat tay pa. Dia tu na magala mapasalah. Apa ni sing kadoong katomak pa. Yo po cik di mina pahat. Wah rajayawa pa tu. Itu mak itu nang katau tu tasiru pamina guri marajayawa. Pada mi ko tay na pay cik di otonola. Yan na oto apaan sa minola. Nasa majamanan niya tuliangnya pa di panangkanolay. Jadi makot itu jadi make agama itu makoto. Baru-baru mak guru agama tay pa makoto tu. Jadi iya na tu nang kapasan na guru ta kalisi dendre no na podanga guru ta jipatahu dingal marum maka dia kong katau matarra la da oko agama ta jamu arua atau malam man itu ko magay apa kon mak guru mo materu magay na saba aja na to mabela boting parue lagi ko silalo na boting ko to si gandeng pasapeda na napa silalo na macam masapeda isuro lo malipelo ko sa debolan motor lo ko pasay malipelo pa mi masapeda pangoto baru makoto. Yan ang kataw baru-baru je pa tapamelo mapitang itu. Ito. Yan ang oto baru poh tapade je. Mo milo ko tapay bawah. Sisan naganda siula imon romani. Asay makara ibisay. Itu jadi makoti yan ang kataw baru-baru tu. De nang kataw mak guru agama tapade. Betungan na jamo tanu makaroy. Mga ganito taliwaliwa tapar pasalaman at tawe o sa mga na tu. Jadi dito na marigagaling sa mga iya mi ro guru naro parali podang maka da iya kung pak guru nak guru mu aja mu maka iya mi bacoco podangi maka da iya di pakewe iya kong kapandapat lia muruntu aku tanangi ya ro makanja yo poko maka da iya tuliangi salamanang iya mi bacoco mapagewan itu ta ina tunang kamasigi angka Korea Selatan Korea Utara di Mesigaru pada lagi pada majen itu jadi tapi dia itu gagok Dikaga. Jadi iya mi panlingo palempuran nih. Kemudian iya ro ibadah maka da kaona sinin na ibadah angka manang ake gunana lori atah. Kamana? Iya ko oto to mala dasar jo pote. Iya ko oto naki bua paki bua oto Japange na pak guru ki maka da yolin na seko kilometer untuk laiwi. Iya ko mo palari pakoy iya ko lalam majamu la pakoy iya ko nadapi se ko jalari papisawi paceke aja ta pompalari ko le pamanasa jolo namuwi tay di okko gamay makotoro pa aja ji na tetap potopole boleh langsung tama di paje na makanja tatunan tapasoli ya tahu make itu pada ko mapamarungo itu tak pernah palari itu kan pakanja-kanja kimi jolo kecuali tahu makanja memang nasi kiri na to iya na to na madupa-dupa tahu
Tapi dia tahu nama dingitangi rumah kada lalat tami polangi tadi angka kama tahu dia pernah tatek dua mu pinotok nama tahaju masih kiri mater si sambu meman niatin na si bapuangi malala pole bolane arega mamotor dia napet tu masih kiri tama masigi dia pernah ben tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilan supa menikata bere ide na salah tahu makit cocok nih apa si sambu memang ni napa kata bere yo buku mege curita na capu taluk batang tulima HP na kata Allahu Akbar wah wah pada ko sila lo na pamarungnya tetap palari okay. Jadi iya naro na kada tahu pandite sapai na sabak melo ko jetu mangolo ko pong Allah Taala pakanjaki batemu mangolo ri pong Allah Taala na sabak iya ro sampajangi uki kata bere perlu ki matika nasaba iya ko uki rotama ro uki rotama aja hana kopi patehena patama itu salah-salah itu jadi uki kata bere yen tenak kata padete sebelum kata bere pakanjaki memen duan rupa mobi tako pak bicara tau pandrita dalele anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasiwiangi pommu rilalan na kasiwiangi iyakini makada muita iya na lalan na tau matandre-tandre wehe betungan na tau makanja na tapat na iya apa na tau kangiati pada kunite ko Allah Taala iya matoro dalele na pasikan na tau pandite waktu nang ka sahabat makutana ka paina Allah iya Rasulullah kinrimon rupungi maka dia nabita wallahu alal arsy istawa ya rupong Allah Taala ukui ars mun ya natu nang katafsir kami maka da ya rupong Allah Taala ki ars tudang ya maka da mai malu berupa ya ku aja na tapange wangir apa ya ro nabita watu nama meraja nenre oko alam istawa menre ko sidratil muntaha ko alam istawa maka ukiro naitay pong Allah Ta'ala si runtu inabita si pong Allah Ta'ala ya kotomelo mak bicara kesimpulan sederhana maka berarti ukiro mun rupungnya pak ukiro mun naitay berarti rupungnya ukiro ya na alam istawa munro ya makonir apa maka de mendre inabita uko alam istawa ina sifat bicara langsung pungnya maka de tau pandita daje nakor walingi contoh maka da menre ka aku boleh na mataru menre lako pangatae oko ka pangatae lawite ulangi oko giulangi pangatae mon rulangi gitu keren ya naro na kada pandite aja mah kada menre nabi to kolam istawa oko nur sifat bicara pong Allah Taala angkai pung ko de pada ko maka da menre ka aku pangatae oko mana pangatae lawite ulangi oko gi pangatae mon rulangi de maka bu padila jadi tapahangi jadi aja maka da ukiro monro de tapi iya ridi tau mata pae ukwi lalan na ati wat dingi pak di bola deni patama ipak di bola nasaba angka ko takkale angka tu kolewe pak deni yakibua makadami wa nafahtu fihi mirru dihembuskan dena kada khalaq ya ko watakale yakibua iya ko nur Muhammad yakibua iya ko wa nafahtu fihi mirru deni yakibua dihembuskan pada kada mak beru angka tapi dia nyaki buah iya naro nahala mato tu pong Allah Taala ina tu ampai to materi to makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun poluk kui ponge rewa ipema de meto naki buah jajeng ko ko watakale tu dia nyaki buah magi dia nyaki buah iya naro ipake mapasi sumpul lori pom iya naro tapake mo tu de gaga baca-baca yang penting si kone niat apa ia sangi paringara tu tanya baca ya miko sikiri na baca aku maka di subhanallah baca tapi engkau tahu baca subhanallah dia dengar maka ke subhanallah sisa guna baca tapi dia peringaran tulin man leko-leko mina sama galup metini sarangan riba laut tulis subhanallah maka maturu subhanallah angka tahu dia gaga na baca tapi atinna macawi ina sak di sibapung si salah iya ko baca maka dia sikiri iya ko penading maka dia tetap pakor. Apahan ya? Isi salah
Maka kaya ganay pake, makanya dua. Ya si kiri nasa di malaika nacata po nacata malaika ya tapak koro masarolak di ina ya masampajasuna isi sakurakan. Nareko si jasi-jangi ko to. Makanya kung kato ko lirin na masigi anur sandre-sandre tutu-tutu matana amak-makko de gaga na pau sandre-sandre bami aja tak kada tahu pa kunrun na tama masigi tama matinro de tahu tapak korok kamah namo atu sisa burakan na tajama de tutulek kalay. Nggih, jadi aja na jadi na tu ampe to padre tayo rumah kada ko mani bawang iya ko de gaga bacamu ya mu pake. Apa maka wata tahu pak kumelo manang isuru mak baca na de gaga baca. Ada na kana sikolangi isuru mak guru na sa deje na batalyon ustas yang ingar si capan ya lupa itu nah. Sila lo na sa ipodang ije na tu ampe to padre tayo maka paringera mo bawa nung pakanjaki. Apa paringerangnya itu? Ide gaga na baca. Yan na tunang kamakarami, hindi manipong. Yan itu bacaan. Betul kan ada tahu tawah kali itu. Jadi kada itu nang kau salah kangi pak. Kada hindi manibawang. Keke magampat na pake. Kapasan na guru takali siden rewang kali ko ceramana makada ko manibawang magi modele makada iya to magampa musat dingi. Pada mati pak dompeng makada manyama sa dia ko maceking acek ni. Ko makada manyama to sa dia ko joka ni di manibawang. Keke tatah yang penting taja mamigalutah. Ini pas sampajang yang katu Allahu Akbar. Maka balu tapi kali selesai matoro kato biasa-biasa ini mani bawang. Kaya kamanya matasa di nama kamu tu garupan na ibadah ini mani. Ya ko de tulet batu oko sa di sampajang madodododongi oko pisikiri apa batu. Ya na tu ampe mega mo rupan na tu ibadah na lengi na bita nisa na bita makadang kau mak kumatu maka kunru nisa. Napura na ilulu ngalino ni pitamana nisa na bita makadang kau mak kumatu. Tahu rapeng, tahu lalak ba, tahu maka kunru don rekami na jaman na pamitama suruga na isa na bita maka na tace de minapigaw tak dosa po minasumbangan na mga kay ganilaw po nisang na sama na bita to tapi yan na to ampay maka na bita palapi-lapira nga amala na umako pa nisa maka na kamatu umako na pa na umana Nabi Musa maka gala masampaja. Yan na to na umana na bita maka iya ko deche na pigaw po ang umaku pag nakanga sa pulo iya ko dosa na pigaw chidi na mo catakang. Yan na to ampay to 5 karato pandita aja mo silang yung pura masampaja chicha na mo bali chicha kamu patu bonus mo sera apa itu jadi aja mo tapa maka na neraka de minawat dia capa dosa jadi maka to pandita nang kamu patu bonus mo na maka dami dalele digi matani de china na jana salama. Jadi itu ampe to pandai kong kato maki gua kesalahan kada towa ko. Ada yang kada tapata marana kade tapa makade nasa kamu pabunus na serate ye. Tapa na peci di dosa na jamai. Itu jadi gere. Mako itu to pandai ampe malomo deka. Ang katau makutana mo de nanay kemudahan. Jadi usahakan agama ini jangan sampai menakutkan. Ya roh. Inuliya tu pacarama pa marepa rampe makada yetu lalang tama suruga ina macila katogang iko deta tama suruga namaka na gana tarongi na bit ke kami tola mikila lo pasidak ka jaji makada de gaga di ko wasidak ka ato mo ko pasidak ka lalo sikiri mola amakai ga makamu ga pa ke ga tonroy makada de gaga di to pagalung mesti na to pagalung de na siya ga dosana apa aga na lo mi galung na campo minaita Tengok guru sekolah makokoy. Lato sekolah kita pa Facebook na buka. Maka daki mega pala na pa mapaguro cocok di tapi mega todo sana. Apa aku tu lima buka ni okoro cocok di kono makanja na ita ya pagalungnya tapi namo ita pagalung makokoy magalato di makin. Itu kere. Jadi mapakai nga maya Jadi usahakan ipigay video cetah. Yana royawa yana tunah kada Muhammadiyah berpasta bikul khairat. Betungan alom-alom baka pigaw decing aja lalo na kosong na pamurana-rana alay mo kumiku matin rokawan ni makadaki garumay gadosa ko ni deciku na ujam napa tatobakan namunya itu yan na to isa suruga na makanya gampala lang pak kika tamitaw makadamitaw ki mate pa na kami taw ki mate na makada na bita masila surang ya mate ngang si batinro makatay ko may matinro tan namanyamang maka ini cala tahu Pak Ustaz na de pura moni law na bita na podangin po Allah Taala aja mo lingi sakarat umat ko kumelo imate maka po Allah Taala din na cocok sinin na matengang yang kamana sakarat na tapi susah na mati umat mu Muhammad mancaji palolodo sa iya aja na masusah na pamakana na bita likul lisan nasabi wasabi umat ibay na sitina wasabain
Ya umakku pun aja nama lampel ada umur na pada umak na ro na bisa eta sisa butau ni. Madosa kami na mitala ada muncalla. Pak ya na sisa butau umur na boto na haruara ratu na tau boto Maka tita yo poko 70 mitau ai palimatan ta 30 tahun na paja boto pak de nanu lelari. Kira iya aja na mitala ada mu patuh yang poncona umuruna. Tapi maka dia nabi tena sabace de umuruna de na mitta pasti pahalana cek de gitu. Palapi-lapi rengaya pahalano makku. Ayo papa do mama dulu maka da cini na jam cini tumulingi pegai biak untuk ya tu nama kai garupan ini. Jadi aja na itu atu patu maka da mema tete ko silala kubur maka nang ka papa guru na nabita na puramane pita pacalango ko lala kubur na maka nabita ko cako na pakana pacalala kubur baca suratul mulk surah al-mundiah. Na pura ni pak guru ya mi ko deta baca iman rasa memang ni. Amakiram. Kemudian apa makan nabi teh ko cia ko icalla ya ko pura ko temi pacingi wi na pajong palagai tahu. Maka tahu na puji meto palagai tahu. Itu tim sukses ya Pak. Asal namo pa tim sukses di meto nang kanai kalah. Ikalay punggawana sukses toy. Patatang katawana. Tim sukses sila to din ang kanarogi. Ipakalay tatak katawana. Maka dati tim sukses tanya tim kalah. Jadi itu jama-jama ya to na tumanari palagay tahu saparang gara-gara sapama nang ijana tahu napa nakapunggawana mapangewani tahu mariu ni pak naseng kana paduku tapi dito gaga kumanya de gaga itu bahaya lah ada itu iya nah jadi lalan naro okulala kubur makanya ro pacala kubur kemudian aga piti tahu pakutannya kalau pakutanana mungkar nakir na pura ni na podan na bit maka David izaja malakan ya ko pole dua malaikat akan aku tanah marok bukan ni gapuammu na pura no tipu David ya kong kata melo tama ujian pak ni poda soal na magampan na jamai dalam agapi maka dami ki pasagene ki burue nang kana pau nabita angaji ko nama sagene ki buru asidak ko nama loki buru sikiri supaya kuburamu bercahaya nang kamana moti nama kamoti ga sikiri tena to ampe ko to proma berasalang ibace subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 ina de gagaon ropa de ga sikiri na tatumpu indok kajewe suri masikiri to metama masikiri suri masikiri ina sikiri mana maka daga ni baca na de ni apal aya banar bismillah alhamdulillah ko de nagata apal aliang sikiri umum na pa kome kita masigi Allahumma ftahli abwaab rahmatika nasa dewa apal ustaz de kanya sekolah ya kome kita makarabani bismillah meki matinro bismillah moto ki alhamdulillah meki manre bismillah moto ki pura ki manre alhamdulillah ya benar roh nah yang ko yamo patu deta pala ina lima tau kunrut tu pamase manita jang emak ko itu gampangan na jadi mak yana tu nak ada tau pandeta yang penting de na lobang nang kamana muji te patama ikorangnya sebelum matinro patama king korang alim na de gaga tahu pak okilalan na lino ya leka istimewa maka buat di mapatama korak de nagan nasi di mana aku lahu baca kata tu kun rupa ku di na denule baca ya aja tercapai maka pada gastas naga jeroi kan ya ibaca korang malang itu tasifal tamak korang siba kulo lahu kata lu na nabita maka dah apa hadiah ya lengi hadiah ya komelo ki pasireke gi jumlah na deha tapi nasaba hadiah ya lengi apa nisa nabi tamakran kamatu umak aku tahu repah iya kosugu sia jama-jamana de nanule monroy mangaji ya nariyale kula lahu katalu ya itu sampai Sayyidina Ali waktu na makara nabi tapak na cinay manang sarubangnya maka de nabi tani ga macinay sarubakku maka de ya Rasulullah maka de nabi taku makiti sayang barakan nigi mulle patamma ikorangnya na baca 30 geso sebelum subuh. Ia malai sarubakku. Wah mengaji manang. Mengaji Mubakar Sigan Rusu. Mengaji Umar. Mengaji Usman. Mengaji. Sayyidina Ali mengaji to. Tapi kalau Sayyidina Ali mengaji cinampalanda. Dia penepura si di geso. Tay mengaji. Matindro ni Ali. Oh ni matindro. Iya Abu Bakar mengaji. Sana pure masa pajasugu. Tay taneka. Kutai Nabi taniga temak. Dia gahaga. Dia ketemu Quran maka dia Abu Bakar ya 2 lampa api ya Rasulullah maka dia Umar ya si lampa api si tengah maka dia Usman si lampa mania
maka dai sabai tanai magali nabi tamaga sa dinali nakadai sama aja mana tanai de panagan nasi dige si baca na tinro itu aja na dia baca temat tu dia lagi si gadru si dia tu batinro tu basia dia datang apa lagi alin na de si lalona tu mangaji na batinro maka dai nabi tadi tanai mo dia tu na maringa pa mangaji matu itu mikir dia na ngaji si sana yoli sa dinali ni tanai magali nasa ya ka 10 tambah ya Rasulullah tasil sama nasa makalasi manang kada patambah ko ra ka 10 rasa kay maka nabi tapi ko memang nasa biasa wang kali ngari lalap bocok ko ya Rasulullah dalam kalambu engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan seperti Al-Qur'an ia ku baca akatalu berarti pada kui patamma ikorangi akacicang na akatallu pulo baca na pakalo matinro maka dai nabi tai ko malay sa rubange jadi dia aja na tamasara nang kamo kay di taw kutu kuno Allahu na tagan ruso jadi to na makiro jadi dia itu agama maringan pak maringan dia betongan idi to me to susai idi to maka ringan kay kana metola maka na pasidak ko ni pasidak kay lalo mamagi-magi na itu pasalama ki nama kamu galala tama suruga napani ang kaci tate natun ang kaci di ibadah iya naro ampai malada na surang atau pandite maka da pigaw lalo ega salawa ci di ibadah pak dari semua ibadah pak kasibiang tanya sampajangan isi di ibadah dari semua ibadah dua nonroy letu dua ia ko istighfar lari lakumanin po Allah Ta'ala. Perbendaharaan pahala itu di sisi Allah. Ia ko tapakkoro loki po Allah Ta'ala. Tapi ia salawa dua. Angka ko nabita, angka to ko po Allah Ta'ala. Jadi ia tu salawa ia tu ampai istimewa nasaba ia ro salawa angka catatan pahala solawat to ko nabita munro. Angkatori sisena po Allah Ta'ala. Iya na romato ipasitamba. Iya na to nang kaya sa syafaat. Jadi ya ko kwe po Allah Ta'ala din naganda. Maka nabita ang kakuya po. Iya na to nakada nabita ko hades sa buhari. Maka nareko ang kataw masalawa lo Korea dua malaika yutus. Ci di malaya rosalawa ang kaci di ko kiburu ko palatukan nga. Nasaba ang kami matulay storo ko nabita. Jadi aku masalawa ki akacica ya natu ampai po Allah Ta'ala si malaikat na masalawa lo ko nabita nasaba do bulu miti pahalana ya natu nak kada pandrita iya ko dega agamu pala liang salawa bawan apa iya natu salawa dua nunri letu pada ko to makada cica mi matabu na do bulu iya tu salawa jadi makir ya natu ampai tapi gay salawa tanapa ni pasti tu letu apa talu tu aga-aga pak insyaallah tepalansut tuh istighfar nasabak pong Allah Ta'ala langsung itu yang kedua solawat langsung itu sebab Nabi yang ketiga pasidakah ini tuh sampai komiki ya setau kanja pak abas sabawan ya sengi tahu kanja namun dia tak sampaja aku mabas tak pemakan tahu kanja iya tahu tuh iba amalan iya nang tahu pak mancai tahu kalasi 20 tahun pemak bagai-bagai 5 pening itu tuh 5 sidak kata pemakan kanja payanu padahal 20 itu logimpe itu maka dia tu cale empai tu liter pi dia tu magala mak bere ko melo ipa matodo teh apa de meto ina tak de mati ya tu i maka de yung melo ya sa tau kanja abas sa bawa no tapa tau kanja ko je na namo 10 ko tau lo pero na tap pamadeki ko makaloy bas sa payano padahal na pay nga sumabagay kay te minggu-minggu bawagin na tap panalo pa itu jadi makotiha ina yan na tu lampay tau mabasay pa makanjala tahu mabas sa puji bitaw seke puji toy tapi si balikan na to seke majala da pak namo tahu seke cacatoy sa seke payano padahal namo alena makwa tapi itu kok kibat tasawuf pak degaga seke saya baca itu di beberapa kitab memang saya kemarin sempat bertanya magiro ko tasawuf ina degaga bab pikir jadi itu kupat tasawuf dia itu nang kena tem seke deh masa bak memang tidak ada babnya yang ada di tasawuf itu bab tamak. Jadi kung kataw makada seke payano tanya yan maseke ko magala milaw. Pak dia tu nama seke ko di magala mapaling.
Aja negara tilau ya gagana tanah dia nama seke. Ento, jadi dia itu gak bab seke, Pak, bab mangoami. Itu gitu. Jadi ya kong kata, oh ini tuh nama kayak kata, nasa kasyati melu ya ternyata melu ya iko malah sati. Jadi disibalikan na itu, taparesannya itu nampak ada ibda binafsi. Katong kasi ato nasa law ko warungi nasa sipulumana manreti na postisyo ko Facebook maka alhamdulillah hari ini kita makan bebek. Wah, kasi ato nasa melo yacha ternyata melo yacha ni ko malasati. Pak melo beto ko manre na din yoli ko. Ito akhirnya itu nasa yano lo makanasa na postisya to nasa macan ni ko yolo na baitulay nasa matawa pa melo siya yacha ternyata melo yacha ni ko masus sa papel na di mo pa digaduy mo. Ito yung kita niya tahu ko malasa. Maka na makaseke ano tanya maseke ko magala mapaling aja negara bilau tanda dia maseke tahu itu yang agama kita makanya begitu pak aja tahu tulisalahkan na ini malasa. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.